Bismillahirrahmanirrahim. Tengoni zimamu zozine wahandani de ujozo hamba wabilie matso ya huhuraye wararuye lisani ikenjema wanende oheza ngene wauboshea amjuri pata makara nzima ezijouja nziro mzifasiri bakari na uzanziha rizaribu au kamwa nashe yetawafundi la dhima zisabu udanganyi abonge hamade namnamo nao eza wanzishi hayabo ukaya ho hanza he rabbal alamina wabelu hajahar mumji wa mbeni walillahi alhamdu hajahar jei ho makazini eza heka jarhunda raparatam ba kajaja hatimani mbeni kajaja tangani mbeni shaha jaho nduziri za nyumeni bade za menyeha onduziri za halwa hakansi beshwa aliswaye maji nenteda haraboshea sha kiasia hatu mjambeni wimi edini ya Kiislamu wimi uzingare mila hena mneka ondo ya lazimu nguhamba hundiho nandoha mfoma majuani wonde ya amba hajambu ikiyama hame wonde ya riba ngole wonde ya jana herubila pangaju abonge belu mheshimiwa ujambeni wazimano kaya ngamina yaqin ya ukahu jambeni hadauzo ujojue ekanga huvirishi hao Mwenyezi Mungu ajelia hujambeni kujwarungwa fuyu kujonda mndu ya hambambi kujonda mndu ya uragono shanga muhambiwe tafsiri ya bokwezi mbaba wawana nambe ukaya undo handuza msafu wajimba dalanza abongeyo wajibu rike harimwa emasharuti ya hensi ya komori nande mila ya hatu deada ya hatu belu ngamweshele zombabi kabanu ematungu yadingo ukana owanansi ili urambuwe ukaya kwezi bamnyezi Mungu ndetu hamba izo yafanya na Mwenyezi Mungu yampweni nesharisha kiburi haurejeza ni mwambie nukaya nyima dhamana wa hatu kwezi Mwenyezi Mungu ayechende utujibuda Mwenyezi Mungu ayechende utuzisiwezi yafanya au kaharamba harumwe Qur'an ukaya la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun kozisiwa imwinyunga zimbingune zibande zansizo yakahanza fanya yekajuzisiwa karemwa maandamano mfomi Mwenyezi Mungu ayeche wa hum yusalun amma si singari johuzisiwa ukafanye hali nuzabari abonge do mwomba ni Mungu mtivengo ya Mungu babo omwa wala hontani abomwa wala hontani engo ya Mungu kefalwa ni mndu na kiburi hajela watiti wa mweshele zizeni hajela mabani hanyu wa mweshele zizeni ameswa wabu ya ujo Mungu abonge do hoshele zizakwezi mwishimiwa belu ujue ukaya ujambe na ngoma usiku wa jana ujahundu wa mbeni kwa japarata ujahundu wa mbeni kwa jajifuanzi haukaya wonru misi zihana obwe juyu
abongerila wo majini rakaya no majini raka kwezi huzirongwa nayi hesa hurino samaji hurinu hambaye duniyo kaya wauzo ndaboko ajana majini ekawana na mrereze video rijerione dori jokubaluko wanra wakauna maji abongedo hweshele zokaya pasa osikwa jana belua jambeni vatsina masoroda ezo mastajabu watsuru agono warongozwa nayi awonda mdorungafu ezo mastajabu uzoti mastajabu zoti ajabu aukaya uvajuba ya milanansi ukazamharuma wa milanansi abo muhishimiwa wa belu wambeni wakauhone sokaya doste heno tabilite ya milanansi tidopwa wandu wewaswalitisha na gazi wenda we watsambazo mabunjilioni waliyo hesa kwa agenda wambembi shawende wambe nongo ikawe sharia shahanyu mwakubalia wadozamba ikawe ndo devie namne tsonde heliwa waruhuswa wambe yuabanga nyina haki mwatsambaze ila juzi do notabilite ndo njiliana daba yendo njilana hadu jarmwefa ya uladil komori mwapuwa wao mjopulo wao maudu ekai ndehe limono masulaha mkini maudu mpuli wao ekanga nyina mwobo mjoka na moyo owanrwanu wao indombu daijo mjobishi wayo eka ze imani za hanyu kazi jarengele ya kwezi mheshimiwa abonge wambeni wastehiye milanansi kwa jana waone sokaya ikawe kujestehi wowe estehi saza juba za milanansi karjaporo zishaza tsakanywa abahanu zarumwa wandu wenda watso zadabu shawo urongoziwa ha amani na usalama nanga mjokaye ngazi jenu kamili wele wanayi hoka wambouka mheshimiwa wa belu mjini Fumbuni hahudhuria mjini Mbeni hawahundu na sakara na ufurahi na ujibiu nga mjokaya izo waka hambiwa nizo waka udhona mji wa Mbeni zirande hawasiwasi ohaho juyu mheshimiwa belu gojibabu usono hamba amide nenda Mbeni na rejei au jorendwa kwezi mtukufu ujorendwa ko owandu waka utongeza zinuzi jiri honda nyiwanyi shatsinda siwasi waonda nyiwanyi shatsinda siwasi waka utongeze mavujumbi ya jirimbeni wanunda nyiwanyi shatsinda siwasi haukayanga mjohesheleziza mheshimiwa belu none soka omremwane provocation yafanyishi hasi babu ya hema ulidala kwezi mbeninu niziwa irendwa nayi mbeninu niziwa itola dahilani hamazanga ya siasa ukabano harimwa mji ngabo wakubali ngabo waharaya shawandu wakaurefikira hata zijezi wasulishe bala wanu ndanyi wanyi shatsinda siwasi shambeni yoka hai ho hanza hero balamina ibakishoma kaoni mjete na njamyundengi warumwa hawa ya amani haukaya ngazambishiki hao kaitijushiebo ya kanzi na andrujana wa irongole yandro shamnyezi mwaje liya ijushabo ya kanzi niyo kwejejo jo kanzi bo ya kanzi hesa wakahanza wa yehensi bo ya kaya kwatina zenchida zori zingara mbeniti juhe yaka harimwa emabeya yomfukari abonge dohoshelezwa ka mheshimiwa belu
ta Mwenyezi Mungu yosami hibao mjinu uremeho ziro uremeha niambi uremeha rohombi ukaya vaka corona niwecheleze roka vaka corona ikawe duna kamili wa yamini ukangerao hitwa mtoa katiba la ukaka batsidura yandu tsanganyi hamba bahanu kwezi basi hauhesheleziza zemaliza rengwa mbeni banu gendarmerie mbeni hawandu washilie zisabu zahe namna wambwa wafanye mashuhuli hao kazi jajo waziha enge mbeni waka kinyumeno kaya muhimu anyu watore mayezi eba kweli mbeni wajo kubali mashuhuli yakafanyishia hunu mrado shitakiwa gendarmerie wejawa renge mapesa uenda zayo mapesa uya jaka urengwa ze penalite zone aremewazo akauja yerenga serikali mkauja mwerenge mapesa yao karjiaka haswili karjiaka uruda bo jete omuhimwe mapesa uyaka urengwa basi do uheshele zokaya owandu wakauja wengare yezi baada wakauja werinuniza ukaya ezi yanyu yo ya haramu rewamba ukati jau wandu hao waja wakabazima nawe mheshimiwa Belu no baada wakabazima nawe msanganye magora wandu waondo wachamba mbeni jana ukaya na msomema ulida ya mji na msomema ulida ya mji haudhara we serikali mheshimiwa Belu mbenika hujaja jaishi yonde mano koheni mwenzakili ngujole wazonjoka uzambaba na abakwezi iyo kabatsi hata wandu wajoka mbeni banu joka tayariri jibwane haudifanye rai ya daula ukaya unsi wakati wandu tsanganyana banga monoko wandu wafao le katiba hilo lirwarilwa ni wandu ikao ni wandu ikao kwa jake serikali jana hunu mjini mbeni leo yinu wengari ya serikali yonde masuala yao neze fikra za hao yo siasa yo kaitu ufanywa mje mwendembe mwana hakahu njana hono kangu mwengarani leo shado mwambianu wandu wao waondo watuambe maulida wasoma wakati wake corona serikali kamjajusa zenga uzanyo jahunu no wakati uo wandu wakaharumwe serikali kwezi uno mjini mbeni uondo bina ndobi waka shatir waka deje alikaran basema ulida yao ya soma hasheulela serikali mbere mihono kabatiza ajiri walillahi alhamdu habo yakamwelewa ukaya zoti nrongoyo zaube hajeshi larwe wandu hitwa hasibabu ya maulidi abo madama izakanziro zibirihe namna hiyo mkauja mwerema wandu penalite za mapesa mweni kiwazo izore leo kaizone za stahiki zirongo shaketu Belu mbeni wasoma maulida unyenye manyo utowa dekre mbeni vajebajiri ufanye provocation beni hujiri ndongo za tuladi muzijiri wandu wajibwane bure handongo zokaya huonwe mazefu ya mji warongole maulida ukanga somao awane mana watu jojo wabesha mirari au wabesha convocation wahaja wajeleze mana wakhalifu le katiba la serikali hindi c'était simple ndongo za ka simple parce que kabajaka hatwari nziro hamade hatwari yaho wakati wa corona na yo wajibu mrihifadhi ritsangamie hawade besho akaritsuhanza okay droa hanyu nganyabo mrihifadhi si wana wansi kazjajiri nsujuwa ijo mkinishi haukayo corona wanzo na wafe kandami za hetu juro hamnyezi Mungu kanyima masulu ya ukaya mbirilie wana wakomo abonge karjelewa zijaje
hate maulida yala mheshimiwa Belu ya waswiri harumwa pression rombo mgu itsunre wandu itiparunda wandu bazozi silamu hauka engebanu owa madhamana wambeni kwa jaje mpoze wafanya video warongowa wahamba wasomawe maulida maone madhamana warongowa abonyiwa ni bade maulida ya soma nyiwa ni wakonvoke wende wajeleze izo haki kangu waremwa penalite jabokazo deza kaza stahiki shay system ya kaupangwe namna ila tambenire mwa kabati mndulo na biswara ya tujuo kaya wanunda nyiwa nyi shatinda siwasi anda nyiwa nyi haruma tafsiri hindi mzabudu nga mjohesheleziza mheshimiwa Belu nihochelezo kamzabudu ensu yanomewa haruma ye nominaso ya handani ya hahe ushababi wa mbeni siwashashi wakolaborewo na mzabudu batina hata rohombi abodo hanza rujulizo kaya na mdoju wazen rume mrumi yao onrwa mbeni kena parose de onti pia shanga bonogozo mkini shiha wajoka na opportunity yaona mndu wajo urizi wafanyeze nongoza hao shayo kabati mjihatarumwe engazijainu wase de ukaonti pia wao serikali shanga huendeshe hao waloi sirikalo mjini hongo wajwa wafanyeze nongoza hao watu deranje washaka bati mjiwa toji dayukao ntipiangwa wezi aweza kaza manki hunu dazinunjo kahedeza banu mweleze nukaye pourquoi nelezo kambeni kwa jafanya rohombi ya waswile daraja hiyo shanda nyiwanyi nyide mwajipangi ya umraha huo ilimbenire jeibala hawa nasibabu njoka wavumbwa waneleo mjuwe nyimatuka ujuu mheshimiwa Mbaba Rashadi anse minister wa hele Bwankanga hakaha nomewa ni nominasyo ya heiyo harumizao shababi jimla wambeni na mahame wanduwende wende zabari woyi kajaparo rumiwasi ijeke hafanya bano ngo harumale bavu au ijeke kajafanya ushababi wajibu mezishenda ya kamili wajibu Mbaba Rashadi ema hutajio ya hahe wandu wakahenda 100% hahusudi ha njabo kome ngo niweze miadi ya kauzirenga yabo heilewa ya ukaya ngiyo wajibu yendese zembio za hahe bazima ni majoni kadire wa mahame na mbeni wallahi mimongo ni mwandu wazishuhudia haukari kaujaza rumela kuru ya waziri mzamani Mbaba Rashadi rika ujaza harumaye ila kuru ya hahe ni barze hahe haubadilisha mirongozi Henry Mbaba Rashadi ajotini wakahari za barindi ni au yamani wa za barindi noka jaka haruma siyasa shaha kauja debite siyasa aboyo wajibu wanruende waone ikaye wola umulaja la umula ikawo fereshewaja fereshewa shaka ya yujo uhelosi uha mbraka udebite siyasa wandu wajibu ema hutajiwe ya Mbaba Rashadi wakausiha salimani owinji wa mashababibo kao ngabo wandu wajo waparabanu kwa jajo henda ngabo wandu wajo waparabanu ngamuhambiyo mheshimiwa Belu ngabo wandu danyi wa serse mbeni banu ikao kwa jajo paroshinda pare wandu wende banu okeza ozibiri no zibiri nayi eshele nje mjuwe zenrume mjwa kauri rumiazo okaba nusimbe ninga boko sandro lo harmawiza ngabandu ko rabi hao jumlifu hao ndo aserse ngaboko sisi kar jarabi hao jumlifu hao ndo aserse wa hunu mjini ngalo nao mru jao karaka japarorumi wasije ke hadifanya kajarfanyia ngasindaye shana mtsoshele ya mheshimiwa Belu enrume mjwa kauri rumiayo abaha msahe mrikao kana para mrende wanajukaya baizo ndezo jitahidi za hanyu mtiri rume ha rijojwa hendo banajo kaya
au jo ureta wakali Mwenyezi Mungu rendera mrumeri rendera onezo ajo urifanya maudu ekaha fanyando rimreme koti kajafanya mbando ngoyo jo wabira rambe kajafanya shasi timengoni mwandu ikao rirabiho si mimi nrongo wao mitsimengoni mwandu wa haneni ya yokaya mitsibenze mndu wa serse yotsa akili hangu ena mndu wa serse yani kwa opportunity ya rendele bavundrongo yatu rirendea abola dhima rumemndwa jine abonge muhishimia belu ne biro national ya hanyu ya serse na mdojo azen rumezori rumiaba ha bawandro ababado walo washashie mazababido walo wenjabaha kamdoru mandu meza ujokansi rongosi nizo kwezi bakenda ukirim mndrange mndu ya hadam baba hatu ya hadam wajomba hatu ya hado wajoza hatu mridi mja mdirumiyeye ikengujo kauridari hadaye siraza leo na mdoru mamabani hatu au wandu rujojo kansi rongosi nao harumwe mbavu ya hatu na homba Mwenyezi Mungu mdoju shiliana baba nuntswami nukale mnuga sulima hamengo minana hamengo fika hamengo mirandaru ya doru miwa bavulilo na mashababi mkeradhi na mdori ruma wadrika ole unga rujo kansi na urambe mbarongo bawanu wanuwani kwa bahati zao eni ya jelwa hafanya ngujobo shula marhaba eni atushindori fanya mbano ngoyo kana ujorida rumiwasi haujara jire trapeo ne kangu jori fanya mbano ngonga ebido mlauze wando chine kwe na mlauze wando chine abange belu hotu kufwa hotu kufwa hao hujari mumji wa mbeni huwa hundunga uharima hawa ya aman huwa hundunga uharima usalama kujaonda wa paratama ekae zirizi kazi shashi ngazijo huja ukaya ezinji zivunziwa no wazivunza ndanyi wanyi shatsinda siwasi hanrogo za kanyangu waoma zemfu wa mji ndo wa deside zenongo hizo mchojo kamwapara zenongo zijazi kanyangu na hambandro ukaya mbabara shadi hahusudiwa eya mhusudindo danyi wanyi amjoza mbaba haukamba bara shadi ranzidentu serse ya jayaka ranzi 2016 mwarengaezi eserse ka haruma gori haruma mjombeni shamba bara shadi yebo ya jaka hanza ya parosha babi yambangu debite siasa nguruma haruma posto ushababiri sisa limani sirele waza fikira wanrowo wa sisa limani bokao wanru wao kabati mndu wa serse ya shinda aparo njila mbaba hanu ranzi 2016 abola dhima na bimba bara shadi anse ministeri waheze mali hareme wahusuda na husuda yetwaliliwa ya rejezo adingoni bo imsuibu hizo Mwenyezi Mungu ya kadiri arombo Mwenyezi Mungu mhafadhi zinro jinezi jezikenje shao mraha utwaliwaje kabati mwanadamu ulonaki ya jwelewo kaya katiba la kaujali haraze maulidati somwa mtana ito weekend kwezi belu ya jea pariso kaya le katiba linu e abidali sinye vapangwe tiriwanga shaukaya safiri dongoza swabili hana no habari za Kiislamu waziri wa hezemali kwa sinyeturi yetiye ngamina mzee wangu ambo Hamza mumji wa Mbeni mndu mwenzo penzo wa macho boya onesi nyeturi yone le katiba ilo bola biblielwa honjila wandu wenzaki la wambioka omjunuso roshe wanongo tahao shabano hanza angamizi wa mzabudu oyi waziri wa hezemali oyinguta hano hasa amtona kujoka parisiwa Mwenyezi Mungu jomjelake na muhatali mzee wangu Hamza hambaze ndongo hizo hamwambia hena mna hiyo ukawa ziraro she wangu tahwa na wanu tandwa hule wandu wapango mrahun Henry waka ujuo kaya waziria tesinya turinu lazima hu mbeni bwaba kwa juso madango aju ya soma la waka uyasoma zabari maulida mbeni yalaka jaka usomwa
hauwana nazali raisi wa daula yala yatoka usomwa habo yakama hajana Shatir haka waziri wa hidrokarbiri waka Ali Karani DG wa Komor Kablu ancien DG wa Komor Kablu hakabala waka emadhamana wakambene saa hiyo waka hanza wawafanyilie roho za peu za ukawanduwanuwa waili woko awanza abo wato wanza kwa bana ujostehilo katiba la rongo mbeni tujokama abo astehilo ila demane maulida ya he corona yasomwa kushimia belu ila demane maulida la yasomwa dabo yakema dhamana wakanu mji unu wamba yasomwa bakwa na ujoka kwa yasomo Shatirati jo atijostehilo alikarna atijo hunrasheo kabu mjinao wastehile katiba mji wa mawaziri maili abo tijo kama abo wastehile katiba hilo wakauya soma waonese sindanyi waonese basibo mbabara shadi ya jayarenda ya jayano mewa harima zemimbari za waziri wa mali emano wakati yano mewa mwandoni imadhamana wa kaurongo la mbeni kwa jaka wabenushiha shabada ya jano maho finasi wajwao mali wedungu wajwao mali wazidungu basi bo wazidunga ngabonusuwa mbangu adibodia hauka engesha tuirajana hariziwa kaina likarani fulani waondo wa jodore za salamu onao shati ndao kaoti wa karibu nao hana wanrojine wahusudizo bas zika sibabu waziri waheze mali atajotilo finasi owanru waka madhamana mbeni waniso mkurubia wenda wamba ukaya emroyina tikeba nubawe imanzani wali karani emroya tikeba nubawe imanzani wa Shatwira emroya tikeba nubawe imanzani wa Jau ze fikira zao zelea mheshimiwa anse ministri wa hezemali o shababiwe karteha wowo wajia basi wanu bawo watwamba ukaya izo mwafanyilia Shatwira na alikarani jana rocho jofanya hizo ila demane malida la soma shala kaja ka uharaya uka yala kaja ka uzilo yala kaja ka mbeni kaja ka uzara ukatiba la raisi wa daula za Sumani abonge karamwambia unu kasirika na mdojua amba ni wandu marumi yao wambeni ukanga wandu ikao kama marumu mbeni aboze nongoza hanyu mtoka ujitabisha shaka zina mjwahi kazina ujodungwa no ajozidunga ukaka zina dunga no wandu pia shari mwambia nukasinga wandu konga sivanu harma wizan sina ujwa hamba wandu wa serse onti Paulo mbeni miti wanzaho kao serse sende miti mdu wa parti izo wazambao wandu wa sutene parti politiki mahsusu ongona durawa ambe kwa na paroanza mimi ntsina parti politiki mahsusu mina wandu na wandu abariba kisha jeru rongo enaye kauri rande nayi jeru rongo wendo kauri rande ndo asman yode na mna bokao zenongonga sijaba abonge riono dalili baada ya mfumtanu ila le jaishi la kaunjia mbeni ezendo auto paronda wandu ezari hunda rombo mguzi tira jaitena bakazi jajiri nyangu shando uhesheleziza mheshimiwa Bedukaya omono hambiye mheshimiwa bakuja joja mbeni mashuhulini ukazo mharuma wa mila nanti wa mbeni wa dopwasheo au kambeni osteheno tabilite ya mila nanti shaeba zinu kazinahu msomani mwaka kamremeno tabilite tena kamushoke notabilite nga unjila nomba abahanu eba kamnabda za mweshezo ambao ikawe nde wambazito hambwange mwa washtaki au mwafanyezo mjojo fanya shaho toke notabilite unjila nabahanu nganzo ambe rongoyo watuende watilwa gazi umharuma ulahu jambeni hustehilo huo mheshimiwa Belu
wambeni wambo ukak raili le vazinde li abozi ya kisiri le vazi wava ya ijuba wava ya numuharuma wakaza wambeni wahishimu le vazi hilo haukailo kwa jajo jawuli ulirongwa na hii haukesa hiyo weti belu shawe belu wa milanansi hujaha milanansi abungeka wajibu henni namna yo urongoziwa he namna wahaja walillahi alhamdu tifuyu tikalima abi kujadundar mumjambeni hendi abonge hondo rongola na hii embajini wajokana haki washangieo mji wa mbeni harumo jimnifuwa notabilite olawe yonde ila notabilite mtwanza yunjila na baba hanu yonde ila notabilite mtwanza yunjila na baba hanu yambezi kirona zitokiri ekawa devie wende haruma na mneto ndiyo zontu uombisa shaho toke notabilite ya milanansi wonjila na baba hanu zianda za hanyu mwe hansu kaya ondwa woste hilwa wende wa tamazwa haputu akazijala dhimu ne notabilite yo wiyo yunjila na rubangwe nimbeni haruma maulida ekawa kawarende nai wawobeshwa convocation notabilite ama hameka bala ekao wenyu ufanya eka abozenongo mwaileo kawa khalifule katiba sha ya adabu yao tindoka watulale putulila nusu yao wangamie nusu yao wazihwa sha wanduka ya fulani na fulani mwaka utoa efikira ukema ulida nasoma mbe wabesha convocation o madhamana wapora waje nyida mlo naza hukuma zawe sayi abonge wodo muswa nifuna kanzano ne sokaya horengale katiba lila mzabu nike waziri wa heze malia sinya habari za nuko za Kiislamu wala rijuwa ukamzabu dato kahusudiwa hesa hawahi hendo valia nasi mengo ni mwandu wakahaminiza fikira za hai waaminio ukamitsi wambia ni roho pozo yangu mikare menjema miure mambi mikare menjema nazikena mruni mwanzao nazikena mrunto mwanza ekazo njema uhamnyezi Mungu zonjema yode heli kwetso ziona bahamnyezi Mungu kwetso naze njema ekazo ombi ngarombo mnyezi Mungu adorone sazo neresire wambia ondo ujela wakauha abongo waoneza ajabu ukamheshimiwa belu hujambeni kozazi dikazi na uzidi shado ubo shamarahaba wanrubokao wabeha wasuyaru mwe biro nasionali ya ukaya ijoka kairi mheshimiwa belu lebunjilo la serse la mbeni lijoka faisha maudu mbeni ijoka nje maka mheshimiwa belu kajaja izo fikiri walillahi alhamdu wakubali ukabelu kana ujaru male bunjilo la serse la maudu hunu wakubali ukabelu kana huja harimale bunjilo la abo yakili na izobo belu hikma yokabelu kubali ukekuja yoti fasiri hujonda majeshi wa birilie shabu aba yonde zila rameuka yonde sashesi ya mtawani harumale katiba lehe maulida emanoto huja do kubali batijwa jaba jirongo izongizo gaibuni ijo mkinishazi jiri ijo mkinishaka kazi jiri na sisi wa hanju menga sitayariri meribirilele bunjilo la hanyu itijwa jambwa hamidu akarihila hapo awandu waja wakaulimenya yesa garjawe tabia simabia niro garjawe tabia ya banzi ya wandu waserse wa hahu mjini mbeni hunu ukawaunga utayari wafanye henna zofanya Muhammadu akarila tundevoti mathala abonge kwa jajo raho kale bunjilo ilo wao belu jotilwa gazi no wanrunda we waserse wawe utilwe gazi yonjo garniwe nzaho urudupuwe owandu hokoha warejilwane zankili wandojo kemana walo majaishi wahifadhiye shabi ya hao kabla ya nyuma dhamana demano kanga mono daula zinji enisa wanansi warolo hitwa winji woto buhe kundisha majaishi wadailio wanansi wao hoka warengensi yo mathala
haukangwa jao kemanalo majaishi wahifadhi shabiyo wawane hao watangamie haukangwa ndo ajo kadovoto weka maraisi weka madepite wekaja shahunu hunu hatuti dena mna hiyo jeshi lipangiha nini kwa amri ilifanye wo kwa juu si amri ya rambira njema ongo wabo beise Mwenyezi Mungu jori badilisha zamiyo arnike imani za Kiislamu banga siwe Islamu hezendime shazero huzahatu ngasaru mweta uhidi ya kinaswara wandu waaminiyo he namna hiyo walianzi billah abonge muhishimiwa belu ya hikma wa kubali au kahu jojo ujambeni par force nejo mkini shoke kurada hata mbano ngoyo shenge hondo arunda mbano ngoyo waziri wa kamili amanda we aje mjini yambo arungwa fuyu aboza nkodoka zitinzima haukemba jini kamili emba jini kamili ila dhimejo hima haukahura nde hamwana harumwemba jini Henry ujitwahirisha harumwemba jini wamba jini orenge Mungu jojo liye madhamana mdingo uriruma wa mahame wadodunza izo mjwao ofanya bako tikalire mwabure lo ure mwasibabu o mdingo urirumia ngwati kwanza rudo ware mako tikawarenda nezo kazikiri kwa jaja na pare ya menyewa kwa jaja na shituyo shamenyewa na banu watsidwamba shanga bandu hore mauze njema wao kwa na uranzi tenabo kerini zambendo henna waziri ujokangu joka urumiwa ya mahame yinu na rensi zenrabo zokaya gutsanzo mjambeni kamili wa mhaleta pirula bakabati mji wa kubalezi wontipia nabo singa sibokaonga siharina hari we adui wa hemdulo harma parti ya hahe mndu wa parti na mndu wa parti wa kwa na uransu uremana na mndu wa parti kana paro kubali njema za mndu wa parti ihoti ndi hori liyo na ze fikira za ho wandu wa kwanti to poroshinari subi kuna ukaserso shide usubi ndore maparti jokangi yarimwe yezi ukari ndo irema tina ujua amjore mazembi zenjema ngarjuzire makoti na mndu wa parti wokaja paro kubali njema za parti wonge ya bado amezembi za hao haukaya parti hazahayo wonde opportunity wafanye wari mwakoti waranziwa woikaja fanya abokana parose da parti nyindo jine yije washinde wafanye nge abo yorebwe kuna ujodoja wenrezone ona wakatama madu mkaba numu mralebwe mumfulia lebwe eli mwakaona masilaha mumranzisa mumfanya hena nogo zaka muhanza mumfanyia shaha aswime atapare hajana maji besho akarnaro tsuzamba wandu waritinaemba pare ya mahamine ile noba kama pesa yorotina pare jeye tsandraya karijawa sami hatosoni mwa munguba wari dhulumu narjoka abantu siwahanju umerisubirio atuparotino awatiniwa banga bwalo majimaleni embwanku ngiyo majimaleni ranzi hale embajinika hona tabuna nzi hale abonge ijoka bahati ho shinda tino apare rawandro jinewe japarotini wa kwezi ikati docho kaba nena mndu gutwanzo hao kipartialite basi yena mndu hanzo ensinu he realite bahabo de realite opportunité yatu ija ni mwaka mashangira mamadu mwaka ambafuni mamadu msubuti mrongo la efituiri mnyeze mwamba nukaba hinga mjo uona na ndo subuti mabenga rjo hunra yeziri dirjete nyurajine yode izono ngobo rjo hunra yeziri dirjete nyurajine makalima mkauyamba mkaurongo la ilmu ya ghaibika au Mwenyezi Mungu yo helabi yakabati mru hijuo kanza mteze ngwama mbanukana mmemboshe leo alwanao abonge mrati ni kwa waziri neye zinu baada rjola waru mazevoti zinu haja hado amba mbeni kwa jakuba mbeni kwa naparo kubali wonse pia sorry para siri lobanu enu jokanza jena heri ribosheye ripare sisi basi ngarjo himari bosheye karna kubali razolma mrajado amukaya mbeno wanji kwa jakubali owenji kakwa twanza abu kwa twanza abu kuna uja
pare anzo ijama hame udamba ringa bandu mbeni watu sutene yode mane pare atuja karina kubali rezon mayo maudu erezon mayo karina hi kubali karina pare kubali iyo wati duwajo kado ibira oche nane kaitilo kanado pa shanvio jamoroni watungo jebira shauti linde mruika oe hambaka tutsa he partaho uridi umlindari maudu ajao remekoti kena ukiri ranga lesisi rito ratupa rwa dere parti rilo banu sima madoka banu rimwimilia ancien député Suleiman akahenda rivaze mbubaza makoti izorika humbirilia wajaba hako wati wandu waserse walo hari mwale bavu kamfanya mrerambanu kwa hari mwale bavu mitime ngoni mwajo hima mrenibu mimi jana njema mitime ngoni mwajo uzire yabu sitime ngoni mwajo uzire yabu mimi ankida yangu iha yabu yontuone mdajo poroshida de place ankida yangu entikadangu hari mwazeno ngo na ke waserse na ke waipedese na ke wajua enentu ya jo hundra yezi uonde ya stahiki rikesi na ye harumale bavu ya rerea oke karerea siritu haruma parti abonge mratsi lindo waloma fideli na mhadali swali hima falani ariwa jodore makoti arisharto onrowa kubalinge urifanya ndongo zonra abo kujakano jana ndongo wa mahame kujakana ndongo janongo wa mahame karna kubalere zon mayo karna hikubali owandu walo fideli neze partiza hawa walo fideli mhadali swali okana poroka uhazenyi wengwe mathalani ngaboko wabadili hawadungu ngaboko kwana paroka wazanyi wengo zao kawamba emro enda izo ankida ziumba de hao shakwaja zurutso kubali onro kwa jamba batijepara amahame kwa jamba batije wizara amahame kwa jambe wizara hii jeti shindefanya mbano ngoyo haukendi siri johima rijempoze ikahamba ngo topare rono wanro mbango asisoma gongo au warenge madomo emenye isifanyishihe yorjorenga nasi na wo parce que si yonter generali shaka mjaja niyo kamjala uzamjena pare wa buhandu wa renga domo enda wa dome nyale kafu malidame shaze promesim kaujanizo wahezo suala la ukabakanzo wakazo bwela saya halafema na latu kaze wa mbenu harano nalikubaliano kaya raisi wa daula kana paramba kujwa kaze bwela saya mbeni wallahi na Mwenyezi Mungu mide uzamu jabu ya kanga ni mwambioni hazinji na zinji yaja kaze bwela sala hepare yo jama hame ariba wabuhe wandu wasisema gongo pareni iltijela kazi na parojili mbeni enga zijwa habishi ngabo jobu hawandu walo control ya hanyo armwe parti ya hanyo mremanao ki parti parce que kabatsi mro parti jojibo mro parti mro jine yafanyi lebano bo parce que on va applaudir jodo male ko eni waziru jono mwa harimwale bavula hatu haja na pare sigar tutako dami tama dami nena mduhelewe na mnanele wao tutako yoti fasuru kama udu ntina hure yabu eka hufanya ndongo itsondiyo ukayende hali yawu izani homale bwela shimia wandi ho otsuwa wedao yode eli mwana damu yabidi yakaye shati mndu otorema mndu ko tazembiza ha shiti kweli zenjema nge wajibu ziremekoti mwanze ngebdo remekoti zenjema ukaizo ndizo wakanzo ujorifanyia kujahi wafanya abo miminga mina turante koti ukamta wewe ngewende wa nsujo ukafanya mtujore makoti abo kuna ushidoni manipile ukaengo chokotiza barindi no wanronwa yotsamfera hawe sayo wenga wena parti kujashida wafanya uhabo juyu nasiri karushangiria uhabo juyu oyihaja lazima ni mshangirie ekaka jafani roto mrumile formili wiyo iyonde heliasi wahanju menamna rikao helewo binada abonge kona mna raisi azali ya joka hamba ngujwa kazebwela sambeni ya dunge na wanduja hun aria jasi swama gaho pareni ya si swama gongo izon rabo mide mwabye nuke izon rabo sha izon mnikanisuret enga mjodo sha wanduwe wanujo mkinishiha ensu azali raisi azali ka hambo kaya gujombeni yabali wane waziru jokaya une waziru johuja une wajokangwa ndaye sishajao babo Facebook banula dhima ze message zibarfie enaje haya enala uzeyaje ngabajokaja jao shaka bana ujino ndongoyo
wawandu wasutenewo mndu fidelma kwa tayari mathalani wajeba kazwabwela sahu alafu we ulo waziri dizoko kubalusha ngazokaya humjini hunsi hanyu halafu jodor ni karazon mazokaya manatsu kazalebwela sawa mbeni harawa mbeni harando dobe mri yawo na pare atula kuya imenya dobe mri ala wate pare hunu yemenya ona dobe mri ala wate pare hunu yemenya kabati jabo yakaba nsi saba ha siderlo oji hifadhi zilazijiri zijana mifano mingi lazijiri zisomesa darasa zinji leonga miwozie bani hangu kaya bese menase woyi mahunu mjini hanyu shawoyi woyi wemuli lambeni banu ngaba jouja jeshi zirwana hanalila no karnaba nafasi zilazijiri tsene ngasino wakati wofikirize nongo iyo kamgwa benze yo batika mtujokana duti bayo aba haho kasisi hawa siri rijangane gazjoka kairi hana hokaya belu jembeni uremwa bopa sula shahitwa ila kandanili zube hunu lirengea sayarengo emana zokweli huwa mbangu anzooneza video shedhabu ya kahunu yoesa itilo rahani nema jeshi wakawaja hunu watarahani nusawa ubamaluka yandua huwata paralizi ngonelewa karnabula mru yoremebwe au yoremembano ngo hunu pasukega rujwa uzjo ujirite abola dhima sisi rijihifadhi kabla yo karli mdwari teyaki ila warifa abonge kabati ngarizamba abanuriyehe ikawa ziru ena waziru jojama hamenguli dwadamba ariwa mbeni bali kwana parokubali aikoni pia wakubali afumbu ni pia wabelu pia wakubali enda umjipi kabati imma wenji imma washashi aweka mbeni ngo wenji omafideli wa madali swalihi ngo mafideli wa hae kwana paroka uha wautsinda orilinda wa maudu mjamda mbiyokaya kwa jakubali mwaka wakandanyi yode mana matutapare karna kukubaliza ndabo hizo sirlo banu ribosheze njema zembiri jeri mwambia nizo abonge zenrabo hizo kartutsa hamaudu na waziru jojama hama jazambe yadoamba wandu wa mamadumbe ni kwa jakubali wakanda side mana batujapara nyina nrabo wao kwatia kwana prokandao ngo akaunda uzabari kwesa wo wakakuja kandao bali hukahunu kaware yabwe no washindi watamba pare washid ramba onro siremekoti bemba pare ila mrihini karjamsami hini baba kamali zota pare njema rijo kama hama banga ridayo mwenje jezida ilwao chati pare mridhulu umunyandu maritine pare ila haukaba kama alimuhada aliswali hanza watilwa pare njema no mwimi mrongolea mjini kulime wa Mungu mwamba ngaritawe inuba ngarito hunda ridiri kaze ya saho jumainu joka njema eyo shinda huu koli ujingati hii ni wajinga wa dini ondu baadhi ya nyuma kama makonseo madaliswali harumwe fikira hiyo ni wajinga wa dini kamjajwa Mungu yode mana masubuti mabaze nongo hizo yode mana masubuti mabaze nongo hizo ni kamji Mungu yode mana masubuti mafanya za nongo zila halafu rujaba ha rido amangari lilawa pare ngarikoza wezo kweli shami miti mengole mwandu wa joparo tukiwa ekambonku watende watino apare repare ya mahameja tilwa mimi mshanda mi au kami mihele wanamna nyiro jine owizanido wa Mungu si wahanjume si helo wanamna jine abonge henna waziru joka haruma mumhishimiwa belu ena waziri mjoka humruma mahame banu na mwambie ndo bakarna kubalerezo na mayo tena mraja dambo ndo mhada aliswali kwa jakandami yode manna atutia wajala beluja hunu ukauha henza wa usalama abo mono hambi abwenna waziri ujoka mahame banu ujoka hanzari tine pare awari jena mwenje siri ngasita yari banu ribosheze nje mayizo ngabo kokwa na paroboshaze nje mayizo nekawa jusasonde wa muweni ngarjo mwimilaniri wane nao sheka kamtsina ndongo marenda ngamrwao bwe handongo maturenda ngarjo fale bwe sinao lazima rimwingari niri mfuleni lebwe haukaka mjafanya mbando ngoyo abongedo mwesheleza nukaya mhada aliswali ho wakati yakafanya zila
mkabala mkahumre yabwe na muhadali swalihi haka waziri waheze mali hajanene maila ramba nro ngwajalia watukufu wa mahamengo wa bantu ngwaridungao abonge do hamba ukaya enge konseye waka karibu na muhadali swalihi kwa jaka wandu wa roho za peuna mjihubio wakubalizo muhadali swali yakahanze pareti lwa njema leo si wa Muhammad joka ngardayo na muhadali swali hanze pareti lwa njema asa ikahanze tilwa rali 20 mwambane tilwa rali kumebare unrezi nge jorudi tilwa karje hundra abonge abuwatsu hundra nyimloho tera kamjashindo wana harumwe mabea hanyu maridi mwajanyirwa jineje kemenyewa shahunra jinenga hutilwao na singarele wao kayanga mahalani hatu parobira pare timbie kaitilwa atensu edirejo urireje ijetilwa shaa zoranzori mwambieni wakati mwadali swali yakafanya hizo mkawa ndu wa serse wenji mwaka hunu nusu yanyu mkahumralebwe yatijena neema hunu hajaniyo abokenatso kirileo mje mabea kambe ni kamiliketi dasi yode mana ratushna ratapara sherezon mayo karnahi kubali erezon mayo karnahi kubali tileo timaudu ngabo siri lobanu rilono wizani mindo be mndo shidani animani pilar mwa komiti mndo party ngabo andu wenji konga stayari ikamjana pare ngarjo hibirilia jabo kwa hatu onratso ndanyi ntsone mndo ndarenge nyendo ya jomwe pare mndo kanza mwitie kamwitia hana nao abonge narikeradhi wanafikira wao kaya wanranu kwatsinda sidemana rtso urfenjau swamine mndulo harumwedu na inutsingwa hanzano wandopia ekahuta waliansi aungawe waziri wansi abowe waziri wa yensi yonde arudhiwe tawalia vatino wanada mwalo yabo abo hodamba nsufanya leba vulinu kwatsinda nsufanya leba vulinu kwatsindami abo kuja tawala yensi abo tawala mabavu ya hanzao shekamro atawaliansi yo wajibu wa undensi hokamilifu hayo yo wajibu mruyo ndensi hokamilifu hayo alamange joka yetarahinge johamba mau abonge haurezuime karchuta hamaudu mraja jarambio kaimana natsu tajaunda abo jauza tujiri tijau abonge belu kaanza no besheri salayinu kamombo Mwenyezi Mungu keka bajajo tsofada bumanu sha rihone sabanundo ojori samihi eka ombabanu mwehansi wabala baka basamivu bazila desiri ezilo disponible skweza saraka zijadedwanewa zilande zaka disponible lazila mahali wa makanzi zilanusuri mnyongo leani rinyongo wa mjokanzi shabale zinji ndizo mabera mwazimenya shari nyongo wa bandu ya hazo mkansi bala ngarombo mguru deduane eziri mjemkensi ho winji ba nusu ya hazo ngabo zijopare haniha maudu ondroanywa zikensi dojo kaya ndiye ruma jaishonda mjini ala kulli hali shatu rengata ziri zimenye wa mbuzi zulwa ya jauzulwa zoko likabati video mnasiwa kwezi mheshima belu bahutsa he video hiyo karitini hiyo zakarjajo kaujiliwa nela hamramba rikena telefoni no mnungene mungu wa shahada abonge kabati video kweli shamnyezi mwazi wono ne video yongejo kutula bangwe nkiyama emwenyi wiza ningujo ubimisa yonde nsumjo ujua. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.